Evidiyweni le, umfundi weminyaka eli-15 obudala ubethwa ngomunye, abanye bambukele bayakhuzela. Akusingokokthoma ukuthi kube nento enje eLukhanyisweni. Abanye abafundi bazihlabile izenzo ezimi, bathi zandile, kanti nabo kwanje bayesaba. Kungithisile kakhulu mase ngithola ukuthi ivideo yabo bashayana because sikujwayele emabalo lana something nathi esithukwelayo, but then abayi-entertain vele bayalwa now and then abantu la ngaphandle even wearing school uniform. Azange siphathe kahle sonke njengesikolo futhi isihlazisile kakhulu, so esikuthembayo ukuthi ama-principal azoyisolva lento. Usomkhandlu wezokuphepha komphakathi uVusi Shongwe uzihlabile wathi bezomthetho bazokubeka ilihlo elibukhali eenkolweni. Bothishera ke ngikhulumile kakhulu nabo, ngibatshelile ukuthi angikho happy nabo circuit manager, ngikho happy ukuthi le ndaba iqale ngo-October last year ayizange ithole ukunakeka okufanele kanye ne-SGP. Lento leyo phela iphathana kabi ngoba uma kungekho bazali la ezikolweni sithatha ukuthi i-SGP nabo principal nawo wonke umuntu nabafundisi yibo bazali babantwana besibili. Umntwana obonakala abethwa kule video nabakwabo balulekwa ngekwenqondo.